Asiyiqede le ndaba ngoba iyangicasula. Uthi usisters-ke sesiphila leyo mpilo endlini, omunye uphuma abhekele nomunye aphume ebhekele. Nami mengabe ngifila like ngifuna ukuya out for i-weekend, angisamtsheli sengiyayiphumela ngiyihambele, futhi nokuthi ngiqome angazi nanokuthi sengivinjwe yini ukuthi ngiqome ngoba phela kahle kahle ngisho kwakulala la endlini nje. Umdlalo waseBangladesh asisawazi nje, asisawazi kade sawugcina. Into esingasayazi, uma singena endlini omunye ulala abhekele olwandle, omunye alale le abhekele empumalanga. Sesiphila leyo mpilo nje, akusekho kodwa mnandi okusalayo. And uthi ever since siqale leyo mpilo sengizihambela ngeduku emsebenzini, yena angimazi ukuthi uhamba ngani ngoba at this point akakobi nayo ngisho nanemoto yakhe, usazi nje kona ukuthenga izinto zakhe ezi-expensive zokugqoka kuphela. Uthi hhayi-ke sihambe isikhathi siloke siyiphila le mpilo kuphela iy'nyanga, sihambe nje izikhathi impela. Uthi uphele lowo nyaka uqala unyaka omusha. Uthi uyazi-ke Malwandle, uma kuqala unyaka omusha zonke izinto ziye zithi ukuba slow ngoJanuwari, bese zipick up ngoFebruwari ngoba abantu benze ngazi ukuthi basemathandweni bejatshuliswa uFebruwari. Uthi kulowo February, for the first time in many years, nginalo mfana, ngimondla, ngimsupporta, ngimfunela umsebenzi nani nani. For the first time ngalo Valentine, he asked me out. Uthi ngaze ngathuka ngamangala ukuthi kwenzakaleni. He asked me out ukuthi ucela ukuthi mangifika endlini ngiprepare, ucela ukuhamba nami, ucela ukuthi sifike siswenke sigqoke, we are going out for dinner. Kwakuyi Valentine i-weekend yakhona. Uthi yena ngempela shem umfana sahamba saya e-restaurant eqhakazileyo engangiqala nokungena kuyona. Hhayi-ke sireserviwe lapha i-table for 2. Hhayi sifike sidle kube mnandi kwathini. Uthi aqale-ke indaba umfana akhuluma athi ngiyazi ukuthi abantu bayakhuluma izinto eziningi emsebenzini, basho lokhu yaya, and nawe ezinye zalezo zinto sowufune nokuzikholelwa ukuthi zikhona zibe zingekho kwathini. Uthi there is nothing that he was saying other than ukuthi he was just being a hypocrite ezivikelayo, eqanjelwa amanga nayo yonke into eyenzakalayo nengiyibonayo nengingayiboni, kodwa nje besaziqhubekela umfana esangenza isilima. And was thinking ukuthi that expensive dinner once eqala ngqa yayicabanga ukuthi izongilutha mina ngibona ukuthi kusho ukuthi yonke into isi-right. Uthi hhayi-ke emva kwaloko-ke wabuya kumfana-ke usekhipha u-2.5 wegrosa, athi hayi nangu 2.5 wegrosa, hamba othenga ukudla kwathini. Uthi nje kulezo zinyanga nje wangathi uyehla ube umuntu ongazi ukuthi ufuna ukuthi kulunge izinto. Nami ngaze ngakhohliseka ukuthi hhayi isithando sami si-back into his senses, naku engazi ukuthi sekuhamba kahle. Uthi he kanti angazi ukuthi umfana uthi laza wena sizokwengula ngo-2030 uzoqaqeka umpende wokuqala wokugcina. Uthi ayisiqhubeke isikhathi umfana usenice, umfana usephatha nama-gifts, umfana sehlile nokwehla enyuka lokhu ngama-weekends. Isiyehlile leya nto leya yokwehla enyuka ngama-weekends aphuma ama-out. Nasendlini useyahlala, senjengakudala sesiyaplana noma sizogoduka semakhaya sihambe sonke kube yi-long weekend. Sengiyibambile nami ukuthi hhayi kusho ukuthi ubuyile umuntu wami back into his senses. Hhayi-ke sihambe isikhathi. Uthi ngiyakhumbula ukuthi ngithe uqale ukuzenza into engazi ukuthi iyalunga around abo-February khathi ze-Valentine. Uthi zithi February uphele, zithi March uphele, zithi April. Uthi uyazi ngo-April kunalama-holiday amaningi o-Freedom Day, kulandele o-May, bani, Workers Day, kube nama-Easters. Uthi la ma-holiday maningi, isikhathi esiningi abantu bathatha ama-leave. Uthi umfana that long weekend mina ngangi-broke because I had planned ukupay up imoto yami, ngase ngikhathele ukukhokha ama-installment, and umfana knew this ukuthi I had planned, ngangicele nje i-settlement balance kuboka moto, ngabacela ukuthi ngicela ukuyidivide le settlement balance into 3 installments. Ngavumelana nomfana ukuthi ngicela ukuthenga ukudla, ngicela ukhokhe irenti, ngoba mina njengoba kuzoba ngiplan ukuseklisha le moto yami, ngifuna ukuthenga indawo yokuhlala. I want to buy my own house. Ngithi mangithenga my own house ngiyithenga ukuthi imoto sengiyikhokhelela ngisenaso isikweletu somoto. So zonke lezo zinyanga from lo February loyo eqala ukuba nice, anginamali vele. Imali yami yonke, umholo wami wonke ngufaka full lapha ngoba ngenzela ukuthi ngithi February, ngithi March, ngithi April ngisiqede le installment, le settlement balance ebengiyicelile, ngiphume esikweletini semoto, bese ngiqala phansi ke manje ngishopha for ukuthi ngifuna umuzi ke manje.
okuwukuthi asizange siyikhulume ukuthi njengoba ngithi ngifuna umuzi, is he gonna be part of this house, uyahlanganisela nami or kwenzakalani, because naleya nto ayeyikhuluma ekuqaleni yokuthi ufuna ukuseva yena, akafuni ukukhipha imali yokudla la endlini neyama-rent ngoba yena ufuna ukuseyivela ukuthi uyongilobola. Right? Uthi hayi siqhubeke isikhathi emalwandle sihambe, afike u-April nalama long weekend akhe amaningi, sihola ngomhla ka-25 and 27 April it's a holiday, and lawo ma-holiday vele aqala lapho kuye kube ukuthi nje mongabe uziplan ukuthi uzothatha lo long weekend uhlanganise lapho lezi zinsuku ezi-in between, uhlanganise uzakhele i-long weekend, uhlanganise kuphuma ama-Easter kuyophuma ngale ku-May 1. Uthi ifike leyo long weekend and uthi uma ifika umhla ka-25 mina ngikhokhile laphaya kubo kamoto, anginamali, anginalo ngisho isente, ngisho ekhaya ngibatshelile ukuthi angizi ngoba nginamali. These are my financial plans and I'm planning to do 1 or 2 or 3. So abangangi-expect, ngisho ekhaya ngibatshelile ukuthi abanga-expect ngisho imali yokudla engijwayele ukubanika wona monthly, ukuthi hayi ake bangixolele kancane kulezi zinyanga ngoba ngisazama ukuhlela impilo yami ngendlela engifuna ukuthi ihambe ngayo, ngiqala izinto ngingaqali isikweleti phezu kwesinye. Uthi nje so vele ke obvious because of that anginalo ngisho isente elibizwa mina, so basically anginayo imali yokuthi ngingazikhipha or ngekhaya or ngithini, so vele kufanele ngihlale la emqashweni or la eflatini emrentweni la esirenta khona nomfana. Uthi-ke umfana-ke abe umuntu oyi-understandayo leyo nto esiyikhulumile ukuthi okay fine izokwenzeka ngale ndlela engisho ngayo. So obviously because vele sesiyizinto ezi-right angithi, mina ngi-expecte ukuthi umfana whatever azokwenza for lowo long weekend, whatever ma-plans uzongifeaturisha nami. Uma ukuthi uplan ukuthi kuzoyiwa somewhere kuyakhishwana or kuthiwani or we just having an indoor cozy long weekend, mina nje ngizitshele nje ukuthi ngoba akakhulumanga next, ngizitshela ukuthi kusho sizoyihlalela endlini sibe yileyo nto nje ezijulelayo indoors ngoba vele mina nginamali, yena ngithi ukhuluma into yokuthi usasave for ukulobola. Oh okay fine. Uthi kwenzeke ukuthi ngayo lo weekend lesihlanu lakhona umfana abuye emsebenzini angahambi ngisho nami, wabuya kuqale angimazi ukuthi wahamba ngani, wangifonele sengifonela nje ngitshela ukuthi hayi ubuye mengabe sekushaya isikhathi sokushayisa, mina sengihambile. I took a half day. I-half day engangingayazi ukuthi uyiplane ukuyithatha ngoba kwenze njani. Uthi lo half day yakhe eyiplanile, ngithe mangifika endlini umfana excuse me usepheke ibag ngesigubhukane, ungitshela ukuthi I'm so sorry sithando sami, angizange ngitshele in time but I'm planning to go home this weekend. Into nje yenzeke at the spare of the moment, bayangidinga ekhaya khonto ekufanele ngiyenze ebalekile. Angasho umfana ukuthi yini ebalekile ngenagama yoyenza. Uthi awuna ngoba phela mina ngizitshela ukuthi suspend i-long weekend together and uyazi mina ukuthi anginamali ngathi. Uthi avela ngithi nje bhange 1000 rand umfana aphume kumina athi nali 1000 rand ibona ukuthi wenzani this weekend, noma uyazikhipha noma wenze njani. And uyazi umfana ukuthi angisena ngisho nanomuntu onabangani, athi nje nali 1000 rand noma ungazikhipha nabangani bakho. Uthi nje asho kanje athi nje ngicela ukuthi ungenzele wona, ngicela ungihambise e-airport. Uthi hayi-ke sengizothini-ke phela, uthi hayi-ke ngimthathe umfana ngimhambise e-airport. Little did I know ukuthi ukugcina kwami ukukhuluma naye umfana ilesi sikhathi engitshela ukuthi uselendile e-airport, ulinde ubhuti wakho ozomlanda e-airport. Ngagcina ukukhuluma naye that long weekend. Uthi kwawu-Saturday, kwawu-Sunday, kwawu-Monday. Uthi umfana I didn't even know ukuthi uthathe no Tuesday no Wednesday or in between kuzolandela May 1 apparently. Uthi umfana wahamba iviki lonke. Umfana uthi wagcina ukukhuluma naye ngesikhathi ethi uyalende e-airport, ulinde ubhuti wakho ukuthi azompick-upha. Kwaba kumgcina ukukhuluma naye umfana, yezwa yini, kwaba kumgcina ukukhuluma naye. Kanti uthi before umfana egoduka ngesigubhukane kanjalo nje emsebenzini zazizwakele izindaba. Khumbula ukuthi ngithe usisters akasiyena umuntu oseyindabeni zabantu kangako, uya communicate nje professionally, akasiyena futhi umuntu ophaphayo nowazi yonke into eyenzakalayo ukuthi kwenzakalani, ubani ujona nobani, bathi akasiyena lowo muntu. Kodwa uthi for some reasons she knew because e-departmentini yakhe kwaxoxa ukuthi kuyinto nje ehayiphiwe ukuthi usupervisor wakhe umemile abantu bekhipha izimemo, uyembeswa that particular weekend. Apparently umkhwenyana uzofike embese ecele ebese yalobola on that same day, and the following day because i-long weekend uzobe eseya yini ukukhehla ukumemulo lezo zinto lezo, kodwa lezo zinto nje lezo zesiZulu ekhaya kubo bazomenzela leyo into leyo. Emveni kokuba umkhwenyana esefikile walobola, wacela, wembesa.
Uthi aphuma ama-invitations, banikwa abantu, bamenywe abantu left, right and center. Uthi yena-ke akayitholanga i-invitation, and uthi akuzange kumkhathaza ukuthi akayitholanga i-invitation ngoba vele kwayilo supervisor ekhuluka ngaye akasiyena umngani wakhe, futhi akasiyena umuntu amjwayele ngaleyo ndlela ukuthi uma kungathiwa wenza something naye anga-expect ukuthi abe esinye sezimenga ngoba vele abekho that close. Uthi there are some people kwi-department yakhe that he would expect that, but not that lady, because vele ukwenye i-department and vele abekho that close, ba umuntu nje abahlangana naye kuma-workshops, kuma-management meetings kuphelele lapho. Uthi awuna isilimo esiyimi namanje asiwuhlanganisa u2 no3, kuphuma u8 mangihlanganisa u2 no3, kodwa ama-invitations aphuma weeks before ukuthi le long weekend umfana Nyamalala ngayo ahamba ngayo ngesigubhukane uyagoduka uyothini kubo kunento ephuthuma emdinga ekhaya kubo. Uthi umfana njengoba amgcina ngalowo Friday ekade emhambise e-airport ethe uzola ulanda ubhuti wakhe e-airport, wagcikwa ukugcina kwakhe ukukhuluma la. Uthi hayi-ke uWhatsApp wayengangeni inhlobo nje kuWhatsApp. Uthi akazi noma uWhatsApp wayewudelethile temporarily noma wakwenzakaleni, kodwa nje uthi ifone uyamfonela ingangeni engazi noma umblockile noma wenza. Uthi wayengaboni lutho nje olenzakala esayidini lomfana, uthi wamfonela waze wakhathala. Uthi hayi-ke nangempela-ke siphele-ke isikhathi-ke leso sokuthi ama-holiday aphele, umfana loyo long weekend iphele, abuye umfana. Uthi mebuye umfana kusho ukuthi wabuya ekuseni, wangabuyela efletini. Mayebuya ekuseni umfana engabuyela efletini, wahlangana naye, sihlangana naye emsebenzini, and mehlangana naye emsebenzini azange bakhulume nje into etheni. Wasuka umfana lapho weza kuyena wathi uzocela ukuthi amboleke isikhiye sakhe semoto. Udoti akakobi nawo ngisho nemoto nalamanje, useless mfana. Udoti lo gijima ngey'moto zabantu. Uthi athi ngicela ungiboleke isikhiye semoto nesikhiye sasendlini, khona into engiyifunayo endlini. Uthi ngokukhulu nje futhi ukunganaki, ngidiniwe, ngiyanyanya nje nanokuthi ula phambi kwami kade ngimfonela throughout the weekend ehambile ngingamtholi iviki lonke lo muntu angikhulumi naye, usezoqhamuka sethi memfu. And I did not want to cause it drama because sisemsebenzini, I have to be professional angithi. So ukuthi nje ngive-avoid umsindo ngavele ngakhipha isikhiye, ngakhipha nesikhiye semoto ngamnikeza, ngingambhekile ngisho ukumbheka, wasithatha umfana wahamba. Megahamba wafika endlini wenza into ayenzayo. Uthi umfana wahamba for almost like 2 to 3 hours waze wabuya sekucishe sekuzoshaya u4:30 abantu bagoduke. Kwayima ebuye ezomdrophela isikhiye kanye nelokhunjana, isikhiye semoto kanye nesikhiye sasendlini. Hey, uthi sifike-ke isikhathi sokuthi ngigoduke nami, ngiyaqalaza eparking phela. Uphi umuntu engijwayele ukugoduka nami mangigoduka, qala mfana bola, qala mfana bola. Lutho umfana ukuvela. Uthi ngihlale emotweni kuphela about 20-15 minutes ngize ngibone ukuthi hayi mos ayikho into engiyilindile. Angihambe ngendlini yami, mina nginendlu ave ngizoloke ngihambe ngilindana nabantu engingabazi ukuthi baphi. Uthi hayi ngingene emotweni ngihambe ngigodukele ngiyekwami. Uthi mangifika endlini i-wardrobe lonke iside lezinto zomfana la kuhlala khona zonke izinto zakhe uclean, uqoqe waze waqoqa ngisho ama-underwears, amasokisi, everything, ngisho izinto zokugcoba, everything umfana ebelonga kuyena, pack up and gone. No goodbye, no sithandwa sami ngibongile, no sithandwa sami hayi, gone umfana. Gone umfana. Bob the Builder. Tshela mina, are you still going to be Bob the Builder? Are you still willing to be Bob the Builder? Gone umfana, uthathe izinto zakhe ngaphandle kwenothisi, wangasho lutho kuyena, wahamba nje waphuma kuyena. Uthi ngavele ngakhungatheka. That day ila kwaklikha khona yaqala khona ukubuya yonke into ngawani sengihlanganisa ngazi ukuthi ngihlanganisa pieces of a horror movie ekhanda lami. Uthi ngiyakhumbula ngithola i-email, uthi manje sengiqala nokukhumbula amasayini amancane bengiloke ngizibona izinto zenzeka ngingazinaki. Uthi manje sengikhumbula ngisho ishirt engaye ngalowasha elalibuke ngazi ukuthi linemakhe lipstick. Ngikhumbula ngisho the day ebuya with a weird perfume kodwa ezwakala ukuthi umuntu osifazane. Uthi I'm remembering everything now, ngiyahlanganisa. Uthi I'm even remembering abantu abangibuke sakungidabukela somewhere on the corridors emsebenzini. Uthi to a point ukuthi lapho ngavele uthi ikhanda lavele langishaya laphuma la same time. Yalazi leli ikhanda liphuma ngeinhlafuno le stress. Meliqeda lapho lizokushala
uthi ngashaywe lelo khanda, uthi ngavele ngasoma same time ngaye pharmacy ngaphuza ngafuna amaphilisi okulala because I could see ukuthi namhlanje kusho ukuthi ngeke ngilale. Uthi ngayofuna amaphilisi okulala ngabuye ngaphuza 3. Uthi ngabe ngaphuza 3 angazi ukuthi ngaphaphama kulesi ngakhi kodwa ngaphaphama nginenqwaba ama-missed calls emsebenzini kade bengifonela bengifuna akekho umuntu owaziyo ukuthi ngiphi nasekhaya abazi ukuthi ngiphi. Uthi nje ngaphuza 3 amaphilisi okulala ngalala zwi. Oka goodbye nje okokuthi sihlukane-ke nje kucaca ukuthi sihlukene or whatsoever. Uthi the day ngiya emsebenzini I was literally looking like a zombie and everybody's looking at me ngazi ukuthi uyangidabukela manje ngiyadabukisa nabantu bakhuluma bafeel uyababona mos abantu bebefeel sorry they are pitying you because they know what has happened. Uthi sekumuncu uthi kube khona intombazane eyi1 eba brave ezayo kumina ezoqonga isibindi ezokhuluma nami izokhuluma nami just a friendly talk izobuza nje izinto hayibo Nkosi yami uright ngithi mina ngi-right. Uthi hawu Nkosi yami yazi sorry nje waze wabenza ubunje uzibani kwathini kodwa wena usho ukuthi sonke lesi sikhathi ubungayiboni lento ngaphela lento kade lo uqhubeka akekho umuntu obengayazi emsebenzini laba bebehamba bazikhiphe baze balala ama-out bengabe khanjiwe emsebenzini kwenziwe lezi zinto lezi zokuyobuka amabhola namantontoni kuma-N-Suit kusetshenziswa amathikithi enkampani lo njalo behleze ehambe nalo and abantu abanye bebehamba lezi zinto bebabona laba bowu2 behla benyuka bowu2 bethandana futhi umjolo wabo bebengawufihli ngisho ukufihla uthi ngithi awu na uthi wena bongayazi yonke lento uthi cha noma ngike ngakusola kodwa nje okuningi bengingakwazi. Uthi la engenza khona iflop way before untombazane loyo eze kumina sengiqala ukuba ngconywana ke kulolo uviki because sengizitshelile ukuthi I have to pick up my big bold head and pull up my big girl panties ngibe strong la ngoba I have to be strong. Uthi ngalolu suku lolu umfana eza kuyena ngalowo Monday lo umfana kade ngiyamalalile ngamtholi the whole week umfana weza kuyena sezakena ngama lunch time esezoboleka isikhiye kanye nelokhunjana isikhiye semoto kanye nesikhiye sasendlini. Uthi ekseni remember uthi ngithe umfana wafika yedwa akazaka aqala endlini yabo wafika yedwa umfana ngalolu langa. Uthi ekseni uyakhumbula lengane nentombazane le eseyizomxoxisa isizomcomforta uthi uyakhumbula ngalolu langa man ekseni lo efika ehambisana no supervisor wakhe behambe bexoxa kwi corridor behleka uthi waze wanyanya wanganaka futhi ngoba phela ngithi usupervisor wakhe egcineni kosuku uthi behambe bexoxa behleka ubona nje ukuthi kumnandi bakhozi lo ebengaqalanga endlini efika yedwa that particular Monday abuya ngale farm. Uthi waze wabuza komunye untombazane owayeseceleni kwakhe ayehamba nanga noma wayehamba naye waseceleni kwakhe uthi wathi hayibo usisters wase busy wathi nca emadodeni abantu engani bekuthiwa ebelotsholwa past weekend ngani ngizwe kuthiwa abantu bebemenyiwe kuthiwa ebelotsholwa past weekend. Uthi le ntombazane uthi yavele yaphenduka ngokukhulu ukuphapha uthi umuntu ophaphayo ke lo wayisho lonto uthi ngokukhulu ukuphapha hayibo awuzwanga he is the husband. Yes, your boyfriend darling, he is your husband. Uthi ngoba leyo nto yayisho umuntu opaqile vele sidalo ohleze ekhuluma izinto nje yabona labantu abakhuluma abanganako abakhulumela safuthi uthi angizange ngimnake up until ngize ngifika endlini umfana ngifike sethuthile kwayima ngikhumbula ngisho nento eyashiwe ekade ishiwe lo ekseni mangibabona befika ngibuza ukuthi lo wabhizi nendoda yami kanti bekuthiwa uyalotshola ngeweekend kanti akazi ukuthi umakoti uziphatha kahle akahambe ehlenyuka namadoda abantu lo emphendule emtshela ukuthi hawu uye uhusband wakho lo uhusband wakhe uyu boyfriend wakho lo husband wakhe. Sazoqhubeka nokubuild abafana bo-Bob the Builder. Hayi mina angazi ngishilo ngathi ezinye indaba azidingi iculo zidinga umkhuleko kuphela enye yazo le edinga umkhuleko ukuthi ake sikhuleke lo dadewethu ngoba abafana kucaca ukuthi bahlule ngesisebenza lutho asikhuleke lo dadewethu bakufunde nje ukuthi you don't build umfana umuntu mfice ono-matric ku-matric one-diploma kwi-diploma one-degree kwi-degree one-masters kwi-masters one-business ku-businessman abantu ake bahambisane
bahambisane ngama-lanes wabo, ngama-categories, ngama-levels wempilo. Akekho umuntu ozoqala phansi ayobhilda omunye ngoba kucacile ukuthi akho mfana ofuna ukubhildwa wena, ngoba umfana uma ngabe usumbhildile you become a ladder. Once makafika lapha phezulu esicongweni se-ladder uyalikhahlela i-ladder, aqhubeke nempilo, usale ukhala. Uzothi angikutshelanga-ke nangamhla umbhilda nawo wakho, ubusugile kuba uzongibhalela indaba la. Mina ngizobuya ngizoxoxa indaba, ngeke ngikhulume iy'nto ey'ningi ngoba phela kufanele ngixoxe indaba ngithi. Story time. Yana entuthaneni Vilandini, ubone imisebenzi yayo. Kanti-ke isilima esihle sifunda ngamaphutha abanye.